Abdullah Tokay Edebi Müzeyinde şair, Abdullah Tokay Premiyası laureatı müderris Ağlamov'un tuğuna 75 yıl tuluğa bağışlanған edebi kişide kırıga şadı. Müderris Ağlamov ismi Abdullah Tokay Edebi Müzeyinde şundan da büyük köp yankırı. Bizning muzeyning fondida müderris abinin Abdullah Tokay Premiyası laureatı olgan dokumentlari ham ansiklopediya belgisi saqlanır. Şulay olganda bizden ekspozitsiyada ayrım bir zalımız var. Abdullah Tokay Premiyası laureatları haqında söylaganda, anda hiç şüphesiz müderris abinin sözlerini qabatlamışa o'zi qilmaydi. Ular bizning şiiriyat, bizning bugungi turmushimiz Tokay ijodi haqında. Hamda müderris abinin şiirleri arasında şunday yollar var. Hazırga hoş eli Tokay, sünmegen eli udum, barıp bir ziyaret kılayım, sil deyip şamil yırtın. Hamda bugün biz sizning bilan naqmina müderris abi silagan şamil yırtında Abdullah Tokay Edebi Müzeyinde. Bugungi kishimizda müderris abining şiirlari yangra, Tokaydan xatlar degan poemasini eshitasiz. Ham shulay o'rinda onun turmushi, ijodi haqida so'zlashamiz. Ham texnik yoqlarini joylab bitirgachdan biz sizga prezentatsiyada ko'rsatamiz. Bit bay matur fotolarimiz var. Şimdi müderris abi Abdullah Tokay Edebi Müzeyinde ish bo'laydi. Men qizg'onish mana u vaqtlarda o'zim ishlamaydim. Lekin mana bizning xizmatkorlarimiz so'zinde. Ham muzey fondlarida saqlangan fotolar shu haqda endi bizga so'zlaylar, ana shohidlari bo'lib turadilar. Hozir müderris abi turunda eng birinchi fikrlarini aytish uchun sizning qarshingizga G'alim, muzeyimizning yaqin do'sti Fuat abi G'alimo'lini chaqirganlar edi. Fuat abi, mumkinmikan sizni? Elbette siz yerimizde birinci idi. Şulay da Talha Nebiş Bismillah'sını etse bu kişi benim şey o dürüstlük olur idi. Elbette çünkü Talha Nebiş bir kulak İran'dan icat bu. Çünkü Talha Nebiş 60-70 yıllar hazırki Tatar şehriyetin çok izlikleri işte İran'da falan bütün bu çağında SSR zor iş olaydı. Şunda şahar kitaplar bastırıp büyük propagandaların kişi, lakin indi Allah'a şükür üse biri de şuna göre üst sözün eli o iyilikken iyidir. Elbette müderris Ağlamov 20. yüz Bekret'ten ikinci yarısının Tatar şiiriyetinde acayip zor orun tutan icatçı. Onun nişiktir özünde Tokay'a oxşatırga bulaydı. Yeşke uğramışım. Özün tutuşun kişilerge bulgan münesebetin şuşlaydı. Anasın anın tege oralışkan vakitte bütenler bilen şuşlaydı. Edebiyat turunda olmasın, turmuş turunda olmasın. Yenak Tokay şekilde cihet kene, kiskin itip kene, hem noktasına tur getirip şulay eğitetirgan gadeti var idi. Hem kadıyına itip eğitmeyip, obrazlı itip eğitir. Buna onun şairliği, yani yaşamının şu şairliğine doğru geliyor. Yani şair bulup yaşamı. Şunda da görüner idi. Elbette biz onun icadında büyük katlalı konstruksiyalar,
nididir akılına elle koya yaşırıp eyte turgan takbirler bir kup şuratmıyoruz. Ol bana biri de Tokay gibi başlığı edip, anlayışlı edip, Tatar klasik şiiriyetine doğru getirip, şolay icat edeydi. Mında indi onun ustazlarından böyle bir zor. Ol bik de gururlanaydı. Benim icatımda en birinci beğenilmişi Hasan Tufan. Şunat da Ali müderris eserlerin matbuatına bir takdim ettiği şair olarak bilmiyorlar şu şulay bir. Bana bir vakit o üzerinin şiirler kültüsün Hasan Tufan'a verir. Akkuş Gülü'nde yazıcılarının yaşayıtırın, icat editirin matur bakşaları var, icat yurtunu ibadılar, o bakşa bugün de isen sağ, hem min ede, şunun bile de maktana alan, biz müderris bilen direnip duran kurşiler bulup da yaşadık. Anda, şuna göre indi, bana yaxşı bilen kişi olarak. Belki şair olarak bilip bitirmemde ihtimal çünkü şair düşüncesi bu acayip katmanlı düşünce. Onun için bir kup gerek. Ayımla Hasan Tufan'dan başlamalıyız. Hasan Tufan'la direm anda yazışlarının şöyle bir adeti var. Günün nedir bir oranında düşten sonra indi, ileden sonra biraz yol iti vakitte. Çünkü kuyaş düştükten gitkençi barısı da yırtıp durup eserler yazarlar, şuşlar biz icatları bilen meşgul, mene ağrıyorlar, gündüzü aşını aşağıdan sonra yol tergeçerler. Banda bir bisyet kırıgen orun var idi. Tübeli ol, şunda harilatı orunluklar koyuyorlar tübürekle. Şunda civalarda edebiyat turunda söyleşiler, turmuş turunda söyleşiler. Hem bir günü Hasan Tufan eyler. Bana ben sizge şiirler okuymalı. Hem okuy başlayın. Birini okuy, onda bildiğin Sibuhat Hakimler, Nebi Davliler, Ahmet İshaklar, kimler yine yok, bizim şiiriyetinin zor vakilleri, kişileri yine. Okuy, Koralı Hasan, şimdi eybet eser yazılansın, yama eser yazılansın. Daha oku. Her şiir sayın bana şuşula eğiteler. Niye simbollarını bastırmışsın? Çünkü oyluyorlar Hasan Tufan öz şiirlerini okuyup hem nihayet tigilerini aptaratkandan sonra şulay bir Hasan Tufan deydi. Bu miniki tügü, bu miniki tügü. Hem İsleri ki de ekenneki müderris ağına bilen yaş gene yigitniki. Kurasiz ışraklılık şuşlaydı. Nindiler böyle şuşlaydı. Hasan Tufan ne kadar eydirlik eserler icat etti. O indi iskitki zor kazanır. Sine Hasan Tufan bilen bulduğu alalar iken icatını şuşlaydı. Çağıştıra alalar iken, anıqalıp kabul ede alalar iken, bu indi yaşkine icat ede başlayacak kişinin talantı durması. Hem indi şol rəvişli kim dairəgə müdərrislərlə müftiyən şair peyda olar. Hem şundan son bitinde markını yani dereceni tutarmak gerek. Tutada. Buna ahırga kadar ol şuşulay buldu. Üskenden üse vardı.
Sungu kitabı, Qalın kitap, Qan Tamırın Kistim deyip atalar. Mena koyadır bir 20 dönem girdi olanı. Qalın, kızıl tuşlu kitap deyim. Hem eytti, sen bana yeşlerge jitkireledi. Çünkü ben pedagoji institutda okutan şuşlayıp yeşler bile işleyip hem ben bu 20 kitapın birisini de üzerine aldım, sizde yok автограф yazdırıp, автографı var. Bu denlerin bizim yıl sayın bula konferansiyalar, olimpiyadalar, ve şunda jeymişi studentlara bir parti. Ve bu sizde müderris Emr Mülayı diyerek. Onlar bir kuandalar. Bana bir isterlik ime, o bize bir hatırı yakşıydı. Şul kadar hatırlı idi. Kup şairler öz eserlerin kağıt alıp çıkarlar da rahatları şu kağıttan okuyorlar. Ömür boyu öz eserini kağıttan koyup okuyorlar. Beyesin düşürebilir min şu ayı. Öz icadında indisi tanılaşının üzerine karab eğitim derecesinde, söylev derecesinde bularlatıyor. İbn Hasan Tufan eğitirgan idi. Min niçin jırlap okuyayım şiirine, anın üzerine bir küylep okuyturgan manierası var idi. Hazır bizim bassam toktayım sonra bu. Hazır kıseden bir eğer ola başlasam ne kilmişler. Hasan Tufan'dan sonra hanım var. Siz niye küylep okuyorsunuz Merşah? Nedir bir maniyası var anlayayım. Min de şiirini yazgan vakitte mırlı yazan. Yani şarlı, küylü, işinden iyi. Buna da okuy başlagaç, şu vakitte haletin iske düşeli, buna şolay etmiyor, okuyun da değil. Hem yattan bile iyiydi. O da iyi mi? Müderris anlamıştı şolay. Yattan bile iyiydi. Bir misal, bir vakit, yani min şahti yaşak ol, Kalsoda 12. miken, 8. miken tramvayla oturduk. Park katı var atağına oturduk. Şunda vagon tola kişi bir toktalışta olmayan yanına kirip oturdu da sen bittiğim şiirler okuysam mümin yamağına şiirler icat ettiğimlerden bir uzimşeli eybet eser diye. Tokay'dan hatlar. Mene şunu min indi uzimden toktalışına uzak gittim. Çünkü müderris okudan toktam şu diye maturite kışkırıp bütün vagonla yankıratıp okuy. Koyadır Sibir traktına kadar müderris okun tanlar vardı. O çağında emin anım bilen çağında bir şey tuttu. Kuskuryan kişi indi şuraya. Ana şuşulay idi. Anam şundi vakti olan kuresin. Bu eserini kim kadar olsa jitkiresi kelgen. Mene tanılamışı doğru kelgen değil. Mene şuşundi. Bütün hatirelerde vardır. Şurada vakti eksprom iske düşmüyor. Mene şundi kişi idi o, şair idi. Min bilgen müderris alem. Ana yaratarız, hürmetliyiz. Zor şairlerden sanıyoruz diye. Bugün bir şey buluruz, şunlar bir matur misal. Rahmet. Rahmet son tabi sizge. Hem sizin karşınızda bizim müəllimimizlə də verəsim gələn müəllimimiz Abdullah Tokay ismindəki devlet premiyası laureatı Talgat abi Galiyoğlu'nun işlemesi gələn. Talgat abi. Ümit ediyorum.
müdahale sevilen bizim zor şairimiz, anıda yap gitmesek mekanikimin şaraşılığına varırız. Anın sebepleri de var, çünkü min anın torunda gerek bir küp yazılan idim, makalelerinde, çalışmalarında bir küp, tutardan tatlar torunda yazılan idim. Hem sınırlı vakitte, bana şulay torkildi, sınırlı ayda, ay boyuna diyerlik, bana şu anın sınırlı bayımlarının bası, anın bayımları küftüğül, ortaya Rıkail Zeydul etmişliği, bayımlar yazılgan vakti bulmadan, ulaşıkkan, eğitip kalırız bizim sözlerin, Tokay kibir değil. Şunlara göre anın ikiyine zor bayımızı, Tokay'dan atılan, hem Akmollar bası. Bana şu Akmollar bası sorunda şöylenerge Torkil'de, yazarga Torkil'de, ne için deseyiz, bundan da Akmollar arabası yazılığa, bana dekabirde 40 yıl. Hem anın bağışlarından kişisi Akmolla, bizim görünükle şairimiz, Şişem şair, Cerşe Davul, anın doğuna dekabirde 190 yıl. Bana şu iki birini güzel tutup, ben şu arbağına dime diyen bir makale yazdım. Bu kilesi ayda şair ateş meleğim, bizim mirasta, şunu tapşırdım yani. Hem de ne için şu? Çünkü bu eserinin yüzünün bir sebebi var. Akmolla degen şairini tartkalaşalar, Kazak aytar bizimki de oldu, Başkırtlar aytar bizimki deyler. Biz elbette Tatar şairiyken biliriz. Bu Başkırt dağlarında yaşayan, Kazak dağlarında yaşayan, şuna göre anın icadında Kazak sözleri de, Başkırt sözleri de var. Akmolla'nın mirasın Kasim Osmanlı degen görünükle galim İren'di. Anlatın kolyazmaların kültürüyle İsen Çaktağı varlığı ikişkine öğrenciyim. Bu şıvarıp olan mesela şu Kazan'da çıkan inan, mesela Tambay'da çıkan. Hem anıcıyım şu zor bir konferansı işlediler. Konferansı ya şakırı algaç, Başkırtlardan şu, Başkırtlar tezgine anı şu Başkırt'ını eğlendirip, Başkırt yasap, elbette şu Kazan'da bizim bizim Saranlık mağrubinde o 3.000 kerar bilen çıktı. Başkırtlar çıkarganlar 10.000 kerar bilen. Hem tezgine şu bütün halkta boşlay taraflanır. Şolay şunday bahaslayı bir çıkmış, doğru keldim, şunlarda da açıklık getirgen bizimce. Mınakburlar bası degen bir bayımı, mana şu bayımını silesengine de, şu saatler boyu silerge mümkün. Çünkü o bardik Akmolla'nın arabası torunlarına dövdü. O Akmolla'nın yazmış torunlarına dövdü. Bunların Tatar şöhriyetinin yazmışı torununda da var. O, bizden şu hazırki şairlerimizge ahlak dersleri verildi. Hem her bir kişinin de yüzünün arabası olarak değişti. Hem de Akmollar var şekilde, arabası olsa olsun manasında şairdi. Onlar ikinci yaktan Akmolla'nın örneğe gidip gider. Buna şu hadde verilgen oldu. Halka değil. Hem sindikatı üretmek gelmiyor. Biz bunlar hem Akmolla'nın hünerleri köp olan. Anın bir arabası bula, arabasında bütün iş kuralları, kitaplar hem üzeri oturup geliyor. Oktap oluşul kayırşilerge, yağlı halklarga yerdemide, büyük matoritetlerizler oya, müreneler burayı, hem anı halık kütüp algan canlandı diye. Terizden farab, Akmolla'nın arabası Paşan Köyük kütüp alganlar. Buna şularını bizleri sarılan bu, bizden zaman bilen beylep görsede. Hemen onun sebebi. İkincisi, bana şundan da bizleri sarılan bu, bizim Tatar poeziyasında üzerine bir uğrundu da o. Bana bize Yoldaş Olkeriş sözünde İman Işık, İman Tereze Koradmış'ından bulay diyor. Akmol dedi, müderris evlendi, evliya şairi. O şunun arasında bugünkü durumda yazıp bileşekçe koralandı. Bana bir koraganda şu yeri bir korada işitildi. Yüzünden bizi olukturar. Hem şundan da meşhur yaşlarıya o örnek şair olurlar diyor. Çünkü kişiye,
Neşikte şunday üzünden, üzenin şu yüreğinden çıkkanlığı, her bir sözünün yüreğinden ezilip çıkkanlığı meşhur düşkenliği. Bu vakta alma şekilde ezilip düşkenliği şekilde duyuyor. Hem şu olarak yaranın evvelde bir okuy başlasam, anın şiirlerini kutudan tutak da bulmayı, hem duyuk da bulmayı, hem her vakitte anın meşhur lezzetli, cümülde, yürekte, hatta ilimlerde falan. Bana sizge bir zor rahmet bugün şul geçenmiş durgansız. Şundan da olanlar layıklı, zorlar auditoriyalardan tercih mümkün oluyordu. Yani Allah bilsek güzel olsun diye, andı şahitler her kelime bulmayı. Ondan gelip şu bunu müderrislerle, şundan da o bir yaktan bizim hazırki şahitlerimiz, ilginçler o şundan da gelecek şahitler. Bana şu bizim Tukaylar, Derbentler, Akbaşlar, Tufanlar, içimine unutulmuşa zamanda yaşıyorlar. Müderrislerle bana şu vaziyetinde yaşayacak klasik şahitlerimiz. Rahmet sizge. Sekreter Bey'siyle alalım derslerden konularında size şeyler var. Hürmetli qonaqlarımız, hazır sizin qarşınızga Galeskan Kamal ismindagi Tatar Davlat Akademiya teatri artisti, Tataristanning atqazangan artisti, Musajjal ismindagi davlat premiyasi laureati Ilnur Zakirovni chaqirgan tilaydi. To'qaydan xatlar. Hayırlı gün istemsiz. Birinchidan shunday motor kechagi chaqirib o'tishsin. Uyushtiruvchilarga, muzey xizmatkorlariga bek zo'r rahmat aytasim keladi. Aramızda ovqatli qonaqlarda o'tira, biroz qovshata, конечно. Müderris Abramov deyga mana foto etib ketdi, qizil tushli kitob ko'zaldiga keladi. Chunki ishlab kitob uni biz endi yoshlar bo'laroq esen kelish ko'rib qolmadik. Shu kitob ijodlar sha'nini bilamiz. Lekin shuni aytasim keladi. Mana uning she'rlarin o'qigan vaqtda u muhabbat turida shu xil etib yozib, yoshlarga aytaman dedi. Agarda muhabbat anlatasınız kelayotgan birarsidan ishi kerak anlatayım ekan deb o'ylab turmangiz, müderrislar og'aning kitobini ochsangiz da uning she'rlarini o'qib chiqasiz. Agar shu she'rlarning biror ko'pdan yaratgan kishingizga jibarsangiz, ondan da muhabbat so'zlari bo'lmayacak. Endi mana so'nggi vaqtda Tertib FM Kitap Radyosu'ndan da onun şiirlerini yangratalar. Onlara bek zo'r rahmat aytasim keladi. Onun şiirleri yangri iken, onun şiirleri yaşı iken, demek kelajakda da yaşar, yangrar degan umidda qolaman. Endi o'sha yaqinda sizga Müderris Aglamovning To'qaydan xatlar o'qib ketaman. Abdullah To'qay. G'oyla haqında mening fikrim quruqna. Eğer kişi yaşlar falanni söz istiğmal edip rafiqanın sendeki hakkın bütünlüğü telef etmegen bulsan, sen onu, o seni yakından bilip yaratışsan, şunun üstüne şermandayı gıyal bulmasın için en azında yıl tövlegine 500 tenge gelirin bulsa, her kimge ilanı deyir. 1910 yıl 4 dekabr Kazandan avulga Sa'id Sönçeverge yazılgan hatta. Kirpi o'zining qabig'ina kirib yashiringan tusli, men de suyu haqida bir narsa yozsam, yolg'on imzolar ostına sig'inam. Xatdan 23-iyun 1908-yil Fatih Amirxonga. Hozirga barisi yashiringan. Barisi yashiringan. Zamona o'zi shuni so'raydi. Muhabbating yashirinmi ekan talana? Qaralama kelish ranjib qarıy, suyu haqning yozilib bitgani, yanashada havlab kutib yota pishan bozorining itlari. Yashirmasang izgi hislaringni, ko'ra olmay olsang bir shara, Tatar qizin ishdan chiqarganday olarani ishdan chiqara. Jibarasing paranjaga qoplab yoqdi uylaringni dunyoga. Şilagina ko'ra qopqashi bor. Sığınasın yolgan imzaga. Uksiz yetimlikni anglamagan, ona nazın tuygan kileşek, To'qay xotin qizni yaratmagan degan yolgan o'yga kileşek. O'ylab chiqarga mumkin mana shaqshilanib bitgan bir nodan.
Ул алардан üstün, тик үзеннән, табигатьтән üstün булмаган. Булган сайын чишмә тирәнрәк, булган сайын суы сафрак, үзеннән зур күләгәсен сала, üzülüp төшкән һәрбер яфрак. Ятим үскән сабый чакларында төшеп калган кара күләгә, чишмәдәй саф, тирән күңелендә шушы яфрак булып тирбәлә. Сабый чакларында кырлайда ук ишетелгән үксез баланы, авыз борыннары канга баткач искә алыр пешән базары. Ул Шәрифә карчык тупсасы да, тими калган ана назы да, ятимлек ул хәтер дәфтәренә йөрәк каны белән языла. Шагыйрь аны гомер дәвамында тик кәгазьгә генә төшерә. Ятимлек ул үзе ярты гомер, табигатьтән шагыйрь кешегә. Хөр мәмләкәт, хөр Русия хәтта бала чагын искә төшерә. Яңа гасыр башы, кыныдагы хәнҗәр әле Тукай шигыре, нурлы йөзен бер ачачак әле пәрәнҗәле Тукай шигыре. Ул балкып та, ул сагышланып та килер заманнарга барачак. Һәрбер заман аның үз хәленчә пәрәнҗәсен йолкып алачак. Алачак. Мин әле кая барыйм? Фатих Әмирханга язган хаттан. Хасталанып Болгар номерында гади хатын язган чагында, уйламагандыр да заманнарның булай үзгәрәсе хакында. Уйламагандыр да халыкларның кышкы сарайларны аласын, тәфтиләүне җырлап җәлилләрнең гильотиналарга барасын. Уйламагандыр да, ул менә әверелеп халык җанына, кирәк чакта алгы сафка басты, ил сагына, ватан сагына. Татар егетләре Европага, азат дөнья илтә барды бит. Биштәрендә Тукай томы булса, күкрәк кесәсендә партбилет. Калаларга урам булып кирде, исем булды сарай йортларга, юл күрсәтте халык дөньясына, дәвам булып барырлыкларга. Алда торган яңа гасырда да ул эталон булып калачак. Җырларыбыз белән, безнең белән, бездән соң да бергә барачак. Барачак. Бик зур рәхмәт. Hazır indi biz galimlərimizin şığışını devam edəbiz. Həm sizin qarşınızğa Galimcan İbrahim Füksimiddəgiddən Ədəbiyyat həm Sənət İnstitutu galimi professor Əlfət abi Zakirjanov şakiramiz. Əlfət abi, rəhim edəriz. Hayırlı gün, hürmetli şehriye seyirciler, Tukayımızını hem biliriz, abi ağlayan yaratmışlar. Çınapta Tukay'ın müzeyinde Müneres Ağlayan'ın canlı ruhu yaşadığı tanıyım. Ondan Tukay'a bağışlanan şehirlerinde ne değil, özünün yaşam rövüşü, özünün bütün icatı bilen ol Tukay tradisyası, Tukay için devam etmişi bizden zamandaşlığı tanıldı. Min hanım bilen belki yakından arlaşmaganımdır. Lakin şu anda vaktime üniversitede okuyan yıllarda studentlar bilen iki şıraşuğa çakırığım hatırımda saklanan. Onun birisi dostu, yakın dostu Zülfet'inin Abla Tukay Premiyası'nı takdim etkeş şıraşuğa çakırdı. Hem şu vakitte müderris abinin Zülfet'inin ne kadar zorluğun hem onun şiirlerin bugün yanlara etkençe bunların şu şey uzun şerifte itip küterip bulgap şiirin okuğanın tınlap eserlenmeden kişi kalmağandır diye oylayayım. Studentlar onu şunday alkışlap şu kadar yukarı küterip olğan ediler. Hem birbirinde müderris abi yoklagan kişi olarak
Zülfet o yılına Tokay bilerine layıkta buldu. Eğinde bizi takdim ettirgeç, şu ayıp binanın bizim çakırgan idi dışarı şu hatırlameli. O vakitte fizika korpusunda bulgan idi dışarı şu ayıp жылы bitiyor. Hani ne zolda oturgan studentlarga şiiriyet turunda acayip matbur bir kiren sahife kaldırımın hatırlayayım. Biz bugün mektep okuşları, studentlar burada oturar. Bugün bir vakit şiirine kim okuy degan soru koyular o. Sizin de yanlış soru buğandır. Bilesiniz mi? İlmişe koytup, Resabi'nin mümkün anın zamandaşlarının şiirlerin olup okuyup korağız. Bir şiiriyetin uzunçeliği, o andaki lirik giroy hislerinin senin köngülün bilen, senin köngül haletin bilen asasiyeti beğenişinde. Şuna söylüyor olasın iken, demek şiiriyetini onluya başlıyorsun. Birini okuyorsan, ikini okuyorsan, indi onların şiir okuyandan sen çok taleti, boş vakitte şiir kitabı olu, gazetine kire başlayacak. Ben şuna göstereyim. Benim hesabı ilk turunda ettiğini bilesiniz mi? Ana zamandaş dostları erkeğe bir gösterleriydi. O şahıs olarak müzişerlikti. Giyim salımına, aşağı üçüge, hemen üzerine yaşayışına artık itibar vermeyi. Şuna burada o matbuatta çıkan fikirlerde yankılanınca bizning şiirni Tokay'ı deyip beğendi. Hem onların elinde şaşlıklarında kureydiler. Müdür hesabı o şiiriyetle yaşadı. Mine şu ama buraya sen ruhi azıqına bulmayacak. Bunday fizik rəvişdə də uşunu bilen toplanğan deyip bunlara mümkündür. Biləsiniz mi? Talgat abi Qaliyevli Müdür hesabından poemaları iskə düşürdü. Şimdi da onun icadı belki orta köpkə tugildi. Her halde yaşmasam ben oldu şiir jeyintiği. Ola basında uşaq burunları Irak'a gidip kora, min ettim, kan tomunu kestim, kübük jeyintiqları üz vakitinde o basıp çıkığa kim tist oralar toralıp okuşusun tabuğun turunda bir küp isterekler var, saklanıp kalgan. Müdür hesabı tradisyon, Tatar şiiriyetinin tradisyonları devam ediyor bilen birge, sözünün, tilinin temin bilen turgan şahıs. İlnur Zakirov Mehadet turundağı şiirlerini yaratıp okuğuna gitti. Alarda var hiççiksiz, jırları yazmasam yankıradı da bu gay köp olmasa da. Lakin şulayda Müdür hesabından özüm grajdanlık lirikisi, hani felsefi lirika ustası deyip atar idi. Benim köngülüne ana şunu şiirleri yakınanım. Şunu ettirince Irak'a gidip kora mine ettim gibi şiirleri, şiir kitabı isimine hoş çıkarılgan. Hamalarını bir okuğandan sonra unutulmayın. Seni uzata var o. Birinci gün doğumunda onlarda his, senin hareket revuşunda köngülüne girip kola. Endi bu sujetli hem köngülde soklanan turgan poemaları şu Akmulla arması bilen birge hiççiksiz Tokay'dan xatları yağağına özü yankıradı. Onun icadının bir taşı biyikliği bulup durar. Bir girine söz şuna total piteyim burası etseniz. Tokay'dan xatlar isimlerini görüngençe xatlarını biz yakınlarına, tuğanlarına, dostlarına yazan xatların okup bileriz. Müdür hesabında şu xatları kanına epey itip alar hem ayrı büyüklerge bile. Sağa Süseley, Sağa Tremiyev, Apasa Suajide, Müharrir redaktör Fatih Urmanşiyev, bunun dağın bir kişiye otab yazılan xatları, onlardaki kıskağına ayın üzü replika kübügrek bir içine fikir, Müdür hesabıga üç yılı büyüklerinden durup Tokay şırına, 28 başına, hem Tokay icadına üst taşlarına mümkünlük bile. Hem şu revişli bizden karşıda bir yoktan Tokay yaşayan şırını Tokay'nçı kabul etken. O ne için halk, millet çinçelerin olga koyup şu şunu üçün küreşte küteligen diyen soruğa cevap izlesek. İkinci yoktan Müdür hesabıyanı bugün bizden durup Tokay şenliğine icadına beğendiler. Min eli koya baram. Tokay bu sıramı koygan bir. Emine min.
Kuşu sorunun biz oldu makbuyum. Hem biz bugün şairleri bu sırada cevap veririz diyor. Şairlik hem tokmaklık düşüncelerini aşıklık kriter. Bir kökler min şair edip yürürler. Lakin onların şiirleri tokmaktan bozulmayın. Şu vakitte Tukay üz vakitinde kursaviylardan, mercemilerden güç olgan bulsa, bugünkü günde ana şunday jirlik dayanış bulup bizge nerse tura, Tukay'ımız tura. Biz onun işten devam ederiz mi köpüp, ana şunday keskin sorularını koyar. Hem şunun anlasında, üz vakitinde yazılan elige bayırma ol, cemaatçilikini uyatıp jiberer. Dege hiç kına biz millete hizmet edeyim diyen sözünü orunsuz kullanışlarını görürüz. Gadette hizmet etişi olup bu sözünü eğitmeyin. Ama halk bireyge değil, o hizmet etip durumda. Hem ne ol Tukay'a nisbetli müderris abinin bütün varlığı ne şu halkım deyip, milletim deyip yaşayanlığın kursetler. Ahır şekilde ettiğim şey biz köp söylüyorlar idik, birgen kaderimizden çıkıp. Lakin en heybeti müderris abinin şiirleri, min okuşlarının, studentlarının koytkaş, internetten bulsun, telefondan bulsun, kitapların olup bulsun, bir işine şiir okup kora olsun sorar idim. Bir yama dünya başasız. Müderris Adem degen oğlu matur şiiri dünya. Rahmet. Rahmet Yüzür, Fetavi. Şair kumun elbette şair anlar. Hem sizin karşınızda Tataristan Respublikası Yazıcılar Birliği Reis Orunbasarı şair, profesör Rıfat abi Cemal'ını şakırma dilemedim. Rıfat abi. Rahmet şu mertebeli şeriyenin şakırgan için ilgili yazı birkaç ay dolayı kilamadı şuna göre yine civerdi. Minde Necip etmişliği, oğul kucalığa bilgeşiğine. Lakin oğul kucalığa bilgeşiğinen mında basıp durayken, ol şınlap da talanttır. Ana filologiyini bitirip, kim de şair bula? Mine siz veterinari institutunu bitirip şair bulup bararız ali. Hem diye bir hareketim bizim yaklaşıyoruz. Sümbike jurnalının iki bitinin birisi müderris alemge, birisi minna bağışlanan. Ben bunun bilen gayet gururlandım. Müderris alem bilen yeneşede durudan da zorak mertebe bulamaz şair için. Şuna göre onun bilgili min köp güne şairlerini kitap gibetine varıp bunlar kitap jiyip paydadır. Min öğrendim üzülüğümden şiir yazarına öğrenip bulmayı deyip sanırım min. Şiiriyetke öğrenip bula. Hem onun min istim degen kitabı bilgili minde var. Yani bizim satıp aldım. Hem başka kitapları da var. Min soru birseler, şair neydi bulurga deyişti. Şair ol müderris alem köp bulurga deyiş. Min oturda köp etkenim var. Biz özümüz, onda oturabız, min bir hürmet etken. Tabi biz yazıcılar arasında iki güne kollega, rektör bulup işleyen kişiler. Bunda Fuat abi, onlardan son nersedir üstü kıyın da bir yaktan. Lakin elbette bunda edebiyat bilgisi olarak rahmet. Şair indi bularga deseler, men müderris alem köp bularga deyişlerdim. Çünkü biz çok vakit nersegedir untulabız. Buleklerge untulabız, derecelerge untulabız. Müderris alem Tukay bulegin olmasa da, ol müderris alem, ol şair bulup kalgan bulur her vakit. Ol yok-yog'una qoranib yaşayan kişi değil. Ol o'zincha yaşayan şair. Ana şuna göre birey de qabatlay olmay.
Mında indi qabat aytıldı. Alar Toqay bilen oxşaş deyip. Bu ma'lum aybir, çünkü buna kurmi mümkün tugul. Müderris ol kim nerse aytırken deyip yazgan kişi tugul. Ol nerse tilese, nerse uylasa şunu yazgan kişi. Yağına qaranıp, başkalar nerse aytırken, üstəgülər nerse diyerken deyip yazgan kişi tugul. Şuna göre ol şair. Bunda elbette aytып gitti. Bizim tapmaq yazıcılar koydu. Bugün Covid turunda şiir yazırlar. Covid turunda şiir yazıp bulmayın. Covid turunda tapmaq kına yazıp bular. Şiiriyet ol küpke yok bar aybirlerden üstleri. Ol ferişteler işi. Şair ol küpmedir. Verste. Çünkü şair etkenini eğit almıyor başka kişi. Şair etkenini başka kişi eğit almıyor. Şuna göre yaşlar bunda oturalır. Şiir okumayan kişi bir kuvvet veriyor oldu. O indi kişilikten asqa taba düşe başlıyor. Kişi çünkü şiir okumasa, yazı ikinci şey var, şiir okumasa, şu şiirini biraz anlamasa, o indi kişilikten düben düşe başlıyor. Kızganışa karşı bu var, o internette men hayran aktif kınaşlayayım, şuna görüp duram, kızganışa karşı dübenge düşü var. Yaşlar bütün kişi de şulay tanıyı da almayı. Biz bunda oturabız boz okutuşları. Bir kaçında 100% auditoriyaga söyleyip bulmayı. Biz biliriz ana köpmedir kaç auditoriyada hatta 10% bulurgan ki biz bir türlü kimnindir kuzine varap söyleybiz. Bu kişiler anlıyor bizden nerse aytırga tilegenini, alar bizim bilen bir kılda. Ona göre bilgili her kim kile, kız bile ilgili söyleşip oturarlar alar. Men даже alar ubişse de şartlanır yani, söyleşip oturgan için. Bugün şair güne şulay deydi. Yok, men öz ömrümde yoklagan studentni leksiyada uyatmadım. Çünkü en ağır bir kelip yoklay almasam. Belki ol işlegendir, belki yaş kişi. Bizde uzgan aybirler, şuna göre eğer de ol mena müşahitmeyken yoklasın. Şuna göre şuna göre biz Allah'a şükür, birinci reddağım var, biz bəxtli kişiler, biz şiir okuyan kişiler, Niçin hakimiyetler karşı bulgan şairlerini yok etken? Çünkü onlar alıp baralganlar özleri ardından kişilerini. Sizin kızganışka karşı çınlap da internette tavuk koy. Niçin gidip müderris ağlayan şiir okuy? Onun ardından baracaklar. Bu şiir özünün ardından alıp baracak. Şu an göre ol fizika boyunca da doğru kile. Bizden ritim rezonans bitiğin ol kişiler. Rezonans bilen bilmişsiz okudan sonra benim hazırda hatta basmanın niçik sığınanın. Şuna göre müderris ağlayan ol şair. Hem şair bulup kişilikte kalacak. Rahmet. Әлі Тоқаев премия салған ветеринар институт бітірген Атилла Расих бар, Рифат абызның нектіде.
Biz muzeyde atılır asır ismini de bir küp atıyız. Aldağı шығыш ясаушыны тәқдим еткенде мен бик нык дулкынланам. Ул дулкынлануым кешеләр мин аны яшермим. Чөнки мин сезнең каршыгызга шагыйрә, журналист, Müdərris abi Əğləmovның ilhamçısı Nəcibə apa Safiyyənin şapırığa tilər idim. Nəcibə apa Müdərris abi turunda onun icadı, onun şiirləri, her şiirinin yazılığı turunda barımızdan da köməkdir. Nəcibə apa, rəhim etiniz, söz sizdə. Bu mikrofon gerek mi? Elle mikrofon sizde bulamam. Şolay mı? Mine kağızdan korap oku bik noşar etseler de men sizge birleşseydim. Kimdir küp yazar, kimdir ezrek yazar, eybet yazar elbette hem hatırlap kalar. Kimdir ana güylep yazar, o da hatırlap kalar. Men cemaat mında çıkaş en birinci şuna edem. Men şairinin uylау səlati ol baş mende tügül, yüreğinde, ol yüreği bilen ulaydigan aşış yasadım özüm içinde. Ne için deseniz, men kalemni kağızga tegizu bilen indi men özüm puja tügül, dürüsün aytım, mana şunda kelip men gajayip köp yazam. Aytayk mesela gününe men mında kelip aytam ekan sözümde 20 şiir yazam men deyip, onun bu kadar son nerse kire oldu bitirgen dinler. Tuktamışa. Müderris de tuktay almaydı. Men bugün Aldanı bırak geldim. Ne için desem, bir kadar hürmet bilen çakırdılar. Karametem, benim belki ışıraşı bulayken de beyme. Hem girip girirmen de en birinci muzey turunda muzeyge söz edirmen deyip girgen edim. O mamındı söz idi. Muzeylarga kirmem diyen idim. Nişik kirmisin dey, kiresin. Indi başka kurmem diyen idim. Kiresin de, dağı kuresin. Şırıklarının sığılıp durgan şağı. Mart ahırı, dallar şeşekte. Dağı bir muzeyge barıp girdim. Karşı aldı dalyan, şekşekte. Göz yaşlarım şeşrepkine çıktı. Kurmem degen kurniş aldında gısyanlarını pişken şılık bilen suktralar ışına yanında. Hakim degen iblis, jahil, yalşı, cansız sandır, barı sangına, sana bara, nişe şılıktan son. Gısyan candan kalır sanğına, kanı ağıp durgan ak gülmekli irleri yata sılıgan. Meydan halkı canı ernönünden, kara kaygısından yığılgan. Bu 130 yıl elek. Bugün de şu hakikatin sırtı yalıngaç, suktralar başka kural bilen, dallar gına olmagaç. Ceza toktasında dağı birau, Bağavlılar tura şiratta, elle oluysuz mu bu günlerini algan deyip küpten yırakta. Yok, ozat canlar gitmiyorlar jirden, jiru ozat canlar teheti, git güreşip gine alıp bular. Halkın için jirde bәхетне, jallat nişe asır dal pişire. Kılıç kayrı tutlar yasata, azatlık boğav tutmay, anı alıp bulmuyor saf sata. Muzeylarga kirmem diyen idim, nişe kirmisin dey tarihına, canı bulgan şıdamaslık haller, anda tarihinin da canıgına ыңғырашып, өксіп, yılgı çıkıp baram
Опас музейіннан «Әбей, ник елайсың? Кім дейді?» деп итәгімнен тарта. Бір бала тоқтап қалан, нешек елмайырға, бұл илахи сабай күзлерінде үміт нұрын сақлап қалдырырға, олай ғына түгел, керек, үміт нұры сүнген жанларда да үміт нұрын қабызырға. Әйт, кім дейді дейбет сабай бала, туған тілде тұры құрап күзге жауап берем, білсін барасыйым. Бәхет үшін нәрсе жетмей бізге, сенің білән минем аңлашуым. Туған тілде һәм де бәйсіз илде кім дейді ме? Ансын әр кім біле. Дәшми яшаулары ғазап елде. Музей тарих, әсин киләшәгім, хәлләрмә кірден туған тілде. Мин йыламым, язғы тамшылар ул, түбәләрдән тамып тұра әлде. Апас музейында Илгиз Маликов деген жерлі рәссам үзе ышла вақиғалар бойынша рәсім ясаған һәм музейға бүләк еткен. Мұнда біздің Рәсәй деген ил сымақ жерде кішінің яшайышы бояулар белән күрсәтелгән. Әгәр мен müдәррис барында бу шигырьне укыган булсам, müдәррис әйтер иде: "Рәхмәт багыр, аңлагансың" дияр иде. Мин ни өчен шулай дим? Чөнки мин әлегә кадәр müдәррис белән сөйләшеп яшим. Үземнең әйткән һәрбер сүземә булмаса да, күпчелек фикерләремә аның фикерен ялгап яшим. Мин бирегә чыктым да уйлап торам. Студентлар, яшьләр, балалар, сез бүген менә биредән нәрсә өмет итеп килдегез? Шушылай чыгарлар да, шагыйрьнең шигырьләрен укырлар да, шуның белән вәссәлам дипме? Әмин сезгә бер сүз әйтәм. Минем коллегаларым, өлкәннәр дә бар, сүз дә юк. Әмма ләкин сез беләсезме, иң кыйммәтле нәрсә тере кешеләрдән, шагыйрь белән, шагыйрь замандагы кешеләрдән, аның белән якында булган кешеләрдән чын хакыйкатьне алып калу. Күпләр әйтергә дә уңайсызланалар. Дөнья бит ул шундый нәрсә. Менә минем афоризмнар дигән бер бәләкәй генә китап чыкты, паспорт кадәр генә. Шунда әйтелгән: акчаның начар ягы нәрсәдә? Кем белә? Аның булмавы әлбәттә. Кешенең начар ягы нәрсәдә? Фақат акчаны уйлавында. Менә дөнья ике яклы. Бер елендеріп қарасаң, яхшы ягы начар, икенче қарасаң, начар ягы яхшы. Müдәррис Әгъләм дигән шәхес чынлап та заманының фаҗигаи шәхесе иде. Монда чыгып, ул алай булай дип сөйләп тору уңайсыз булуына карамастан, мин сезгә бер нәрсә әйтәм. Müдәррис Әгъләм шагыйрь дигән асылга нык туры килүче улы гашыйк җан иде. Әгәр дә кеше шулай итеп гашыйк булмый икән, ул улы шигырьне, бөек шигырьне яза алмый. Мин бүген бар менә, ләкин мин иртәгә буламмы, юкмы икәнен әйтә алмыйм. Табигать шундый, беркем дә моннан саклап та кала алмый. Әмма ләкин теге Тукай хатын кызны яратмаган икән дип сөйлиләр, болай түгел дип бүген әйтеп куялар. Müдәррис киткәч, миңа болай диделәр: "Нәрсә, müдәррис белән Нәҗип яшәдеңме алар?" Юктыр.
Менә бу безгә бирелгән, безнең мәхәббәткә бирелгән күпчелекнең бәясе. Әбеләр Сәгъләмов миңа бүтән бер кемдә, бер кашанда, хәтта башка бер шагыйрьдә әйтмәс сүзе белән мәхәббәтен аңлатты. Мин ник моны әйтәм, яшьләр торалар, калганнар аны белә. Кайтып, Башкортстанга, Яңавыл районына кайтып, әткәй алдында тезләнеп, миңа Нәҗибә Киева шәхсән әйт әле, бабай, ди. Һәм ул турыда шигыре бар аның. Минем яшәү сыймый канунга дип, мин тезләндем аның алдында, ди. Һәм минем алда мөдәррис үзенең мәхәббәтен кояштан соң сине генә күрәм, диде. Кеше әлбәттә абсолют идеал була алмый. Ул үзенчә тәртипсез, мин үземчә тәртипсез. Ул үзенчә холыксыз, мин үземчә холыксыз. Ләкин без бер-беребезгә шул кадәрле кирәк. Һәм мин сезгә әйтәм, егетләр, кызлар, мин бәхетнең ни икәнен татып караган кеше, татыган хатын-кыз. Үзе бәхетле булып караган кеше башкаларның бәхетеннән бер вакытта да көнләшмәй. Тыңлап утырам. Чынлап та мөдәррис үз заманында заманның Тукайы дигән исемне алып яшәде. Алай гына да түгел, Тукай заманында бер төрле иҗтимагый, сияси һәм икътисади вазгыять булган. Ул чагында күпмедер аңларга да була шикелле. Әмма ләкин мөдәррис заманында мөдәррис булып яшәргә кешегә аның төп сәбәпләрен аңларга тырышырга кирәктер. Мөдәррискә үз заманында егылып китеп, йөз белән борылып тормадылар. Егетләр, кызлар, сез шуны белегез. Сез әгәр дә хакыйкатьне әйтергә телисез икән, сез әгәр дә үз фикерлесез икән, сезне яратмаячаклар. Менә мин бүген бер китап күтәреп килдем. Ул китапта Ибраһим Нуруллин дигән безнең группаның кураторы иде, профессор. Аны мондагы өлкән иптәшләр беләләр. Һәм бу искиткеч кире кеше иде. Үз фикерле һәм бер вакытта да сыгылмый, ул акчасызлык алдында да бер нәрсә алдында тукталып калмый. Мин бу кешедән котышкыч зур дәресләр алдым. Һәм менә шушы кешегә бер вакытта да сүз бирмиләр иде. Минем аның турында язган истәлекләрем сүз бирмиләр дип атала. Мөдәррискә дә әле менә рәсемдә күрсәтелеп, фотоларда күренде Туфан ага Миңнуллин. Туфан ага мөдәррискә хәтта 60 яшы тулганда да беләсезме ничек кычкырды. Җиттесеңә мөдәррис. 60-ка җиттең, акыл кирмәде сиңа. Шәпмен. Бәй, шулык сүзләрне Туфан Миңнуллин Ибраһим ага Нуруллинга да әмма ләкин башкача әйткән икән. Тукайны өйрәнүче, Тукайны Ибраһим Нуруллин кадәр өйрәнүче шәхес юктыр да, әйтмә. Һәм нәрсә ди? Ибраһим Нуруллин ди Тукайның үстибәнлегенә кадәр төшерә ди. Мин менә соңгы вакытларда, кызлар, егетләр, китапны укымыйча, фикерне белмичә, китап дигән әйбернең зур икәнен белегез, сүз әйтә күрмәгез. Менә безнең кешеләр дә хәзерге вакытта күпчелек китап укымаган килеш сүз сөйлиләр. Тәнкыйтьчеләргә ифрат авыр, монда менә тәнкыйтьчеләр утыралар. Өчесе дә тәнкыйтьче. Китапны укымыйсың, сүз әйтеп карады, бәяләп карады. Бар шушындый нәрсә, китапны укымыйча гына да сүз сөйләп бирәләр. Менә соңгы вакытта мин Минтимер Шәрипович Шәймиевка сорау биргәннән соң беренче рәттән торып, кычкырып сорау бирәм. Сез мәйтәм, ни өчен менә сәгать ярым сөйләдегез, һәм шул сәгать ярым вакыт эчендә президент буларак Язучылар союзы съездында чыгыш ясап, һәм сәгать ярым сөйләп бер фикердә әйтмәдегез дип. Сез соң менә үзегезне король дип хис итсәгез, биредә утырган язучыларны шутлар дип белдегезме?
тарихта Карали Шуты деген төшінше бар. Мен бұлар сұрауны білем, мен Темір Шарипович былай деп кіна тұра. Һәм нәрседей тотар кітабына ихтияж жоқ бетті, бұл президент сөзі. Әметем ник жоқ президентқа. Çünkü benim siz prezident vakıtta Tatar dili hem Tatar ruhu uterildi, bitirildi. Men 5. gün uyda bir üzüm yılı bilmey turgan kişi dep oylar, meni qatı dep oylar. Üzlerimden yaşlarımni ağızıp hurluktan yılap oturdum. Yılap oturdum çünkü bütün sahnelerden, bütün internet materyallarından как прокатили татар в Москве дебеймен мысқыл етелер. Һәм бұлай бір нәрсе, яшырып қалып болады деп ойлайсыз ба әллә? Müдәрриснең әйткән шигыре бездән соңгы буын кимчә сөйләр. Китә алмыйм шуны белмичә. Müdərris bilən mənim ətkəyinin fikirləvləri ortaq bulub şaqdı. Yigitlər, qızlar, mənim ətkəy mənə, mən əli məktəbdə oxuyan şaqdı, 5-6 klasda oxuyan şaqdı, bir cümlə etdi. Qızım, qora əlimində, oyaq astıma qora. Oyaq astında jir siniki mi? Öz jirində basıb durasın mı? Tire yanına qulaq sal. Sinenin dilində sülülər mi? Көккә күтәрелеп кара. Кояш сиңа да нурларын тигез сибәме. Мен гомрем буе менә шушы 3 нәрсәгә игътибар иттем. Карагыз әле, без бүгенге көндә әле монда миңа килгәч, шулай ук әйтеп куйдылар. Нәҗиба, фақат müдәррис турында гына сөйлибез. Müдәррисне үз заманыннан, үз мөхитеннән, кешеләреннән айырып сөйләп буламыни. Müдәррискә ифрат авырыя. Müdərris şundan da üzün bir kiretmegen нәрсә, şup şekilli tiriklistkən mezgilləri күп buldu. Xeylələşib, әйтем bir söz, isrikкә salışıb, yığılıb yatqan şaqları buldu. Men məsələn özüm müdərrisinin işib yığılğan işkən şaqları bilmeyim. Əgər də o isrik bulsa, müdərris bula olmağan bulur idi. Andı şiiriyetke ya bula olmağan bulur idi. Birinciden. İkinciden, Үзенең эше булган кеше, үз эше булган кеше, үзенең максаты булган кеше, ул башка кешегә комачауламый. Ул кешегә фақат ярдәм генә итеп була. Без бер-беребезгә авыны быелыгы булдыралар дип кочагында күрмәйдек бер-беребезне. Һәм бер вакытта да бер-беребезгә комачауламый идек. Өстәвенә безнең бер вакытта да акчабыз булмый торган иде. Һәм biz anızda bileydik. Akşa diyen maksat da yok idi. Muhammed Peygamber'e bek ağır bulgaçına seçilген. Boş kızarına toş beylep koyatırgan bulgan. Müdərrisinde şul derecede ol oşuğa kırmızıqa kebip kine idi. Ol kırmızıqanın işi oşuğanı siz biləsizdir deymi? Tege patşa Kırmızı koyasını tozdurып отырғаш, bir kırmızıға kirip tişlegen bana. Tişlegen de, bana zindanla oturtığız diyen. Bir yıl oturtkanlar, hem bir buday vergenler. Bir yıldan soň azat eteler, koruyorlar bir budayının yortısını oşallar. Nek bunun yortısını oşamadın dep sorayım, patşamdan, ha. Men senin beti okumak ekenini gördüm deyip. Dağın bir yılga kaldırsam da men deyip, nerse oşagan bulur edim. Bizning Tatarda mana bu Qırmızqa ziratligi var. Әмма ләкин җәмәгать müdәрриснең үзен үзе тыя алмыйча, халыкның гамсызлыгына, гафләт басканлыгына чыдый алмыйча, йөгереп чыгып китеп, әллә кайдан урманнар аша йөгереп кайтып егылган чаклары бар иде. Икенче яктан мин чыгып китеп йөгерә идем. Kim yılap kaytıp yığılar, kim isirip koyup zorluyor. Anısı da var. İndi gelip hazır dağın bir нәрсе. Bizning şuşu halga düşüğü bizning hikmeti idi. Hikmeti bu bizning milletning sıfatı miken.
Әллә бу безнең үскә басып торган аяк аркасында килеп туган начар сыйфат микән? Бездә барны булдырырга түгел, барны бетерергә, юк барны күтәреп күрсәтергә тырышалар. Чөнки юк барны ул бит үзеннән үзе су өстендә йөзеп йөрү юк бар. Аны күтәреп күрсәтү мәҗбүри түгел. Менә шушындый нәрсә бар һәм мин бу әйберне берничә дә инкар итә алмыйм. Müdәррис бер тапкыр миңа әйтте: "Син укып карадык та без бер-беребезнең әйберләрне укый идек. Эштән кайтабыз, Фәрия Казанда аның белән бергә эшләп башлаган якысында килгәч, кайткач, мә, моны укы син багыр. Мин аны кына алып укыйм икән димә, ул кухняга кереп китә. Әгәр мин кайткач мин бирәм икән, бер укым дә карады. Давай. Ул мин димәк, ул мин кереп китәм, беребез укый, беребез кереп китә инде, ул беребез ошо. Ошо проблемасы да юк. Ул әзерләү дә шул кадәрле күңелле. Бөтенләй булмаган нәрсәне әзерләү күңелле. Мондагы яшьләр игътибарына туктатырсыз, ярыймы? Яшьләр игътибарына әйтәм, бер тапкыр бөтенләй юк акча. Бер тиен дә юк. Һәм без эштән кайтып барабыз. Яши идек Киров районында. Шундагы дамбагына барып менгәнем, җил миңа бер 10 сумлык акчаны учыртып китерә. Мин бу акчаны алдым да белмәм дәрес. Müdәррис алды да, әйбәт булды. Кереп китте магазинга, кереп китте бу кибеткә. Мин беләм аның нәрсә аласын. Бер сигарет ала Астра. Иң ышсызы бу. Бер тауык күбик ала. Ярты кара эпи ала һәм бер кефир. Менә шунысы акча шушыларга җитә. Һәм шулай булды да бу. Әмма ләкин мен өйгә кайтып кергән уйга бәгыр мәлем укып чыгар син тиз генә. Мин моның язмасын алдында кереп киттем, бу кухняга ошар җиргә кереп китте. Мин тантана әйтәм, безнең бит туз да юк. Ничек пешерә бу тузсыз? Әзәзенә бер карап тора балам, ләкин мәш килеп пешерә аш бу. Һәм бераздан ул да булмады, ошарга чакырды. Шундый тәмле аш исе чыкты. Бу аш тузны каян тапкан? Теге агач холодильник дигән җирдә, Хрущевкада кыярдан калган рассол булган тузлы су. Шул тузлы суны салган да, теге тауык күбигендә салган да, вактыяк нәрсәләр белән яшелләр салып, менә дигән аш пешергән һәм койма урынына теге кефир белән без утырып рәхәтләнеп, теге ярты ипи белән аш пешердек. Тәмле иде ул. Ошар өчен әлеге дә баягы пәйгамбәр әйткән, мин ашказанымны нәрсә белән туйдырганымны игътибар итмим. Аны хөрмәт итсәң, ул сине түбән төшерәчәк, син аны түбән төшерсәң, ул сине күтәрәчәк дип әйтәм. Менә шуңа күрә хәзерге заманда мин нәрсәгә моны китерәмен? Бер язучы дип әйтсәм, сез аның төбенә үзегез су куярга теләрсез. Müdәрриснең дусты, бер-берсенә шигырьләр мен хәзер bilмим, инде сүзне. Башлаган бер шагыйрь әйтә. Мин müдәрристән һәм матди яктан, һәм мораль яктан, рухи яктан бер башка югары идем ди. Нәрсә әйтә müдәррис ди? Müдәррис ди, без бер-беребезгә шигырьләр багышладык, дуслар идек. Müдәррис нәрсә? Бамыш иде инде ул. Ул үлән ушап яшәде. Үлән ушап яшәде. Бу да шагыйрь. Өстәүнә мин тагын да бөтенләй бер кирәкмәгән дөньяның бер ямьсез ягын ачып күрсәтәм. Сез матур шигърият кенә тыңларга килгәнсездер. Шулайдыр. Әмма ләкин тормыш бер генә яклы түгел. Гел аның бер яхшы ягы бар икән, сез айның күрмәгән ягын күрергә тырышыгыз, яшьләр. Мин еш кына күктә очып йөри идем. Күктә очып йөри, кызымны чак ятим калдырмадым. Менә яшьләр әкәди йөрттеләр. Рыкаил да, Газинур да, Газинур да, Рыкаил да, Марат Закир да, Газинур Хөснияр да. Ләвил Билеман да. Әйе, Зөлкарнәй да, әйе.
Әкә шул кадәр хөрмәт итәләр. Менә мин сезгә хәзер бер нәрсә әйтәм. Мәдәреснең хәле авыр. Тапшанда ята. Аның йоклый торган урыны, ул каты урында итеп йокларга ята иде. Тапшанда ята, сөйләшә алмый, тавышы чыкмый. Ул рак, гортанның рагы шундый икән, бик авырлык белән эндәшә. Ркай Зәйдулла хәл белергә кергән. Авыр сүз әйтә бит. Ркай кергән хәл белергә. Һәм әйбәт кенә салган, кесәсенә тыккан катырка савытлы алма суты. Бу катырка тишелеп аккан шалбар буяп. Һәм Ркай сүз әйтә. Мин әкәдән биегрәк. Мәдәрес киткәннән соң, менә 2006 елда китте мәдәрес, күп вакыт икәнен күреп торасыз. Киткәнче үк мәдәрес әкәнең истәлек китабын без ярты еллыкта чыгарып өлгерәбез дигәннәр иде. Әлегә кадәр ул китапны чыгарып өлгергән юк. Ә мин шул кадәр ашыгып, көнемне төнгә ялгап, истәлекләремне язып булган кадәрсен кайнар килеш. Bütün bulgan fotolarını jинап, kişilerden күпме жыя алдым, истәлекләр жыйып, илтеп тапшырдым. Һәм бу истәлек китабы әллә кая булды. Мин үземнең китапларымны тапшырмыйча тордым. Башта мәдәрестекен алып мәйтәм. Мәдәрестән туганнары бик акыллы, абыйсы да, апасы да. Хәзер инде исәннәрдән апасы гына калды. Апасы сорый: "Нәҗибә, син бит эшләдең инде, илтеп бирдең, куясың ул" ди. Ә мин нәшрияткә бик ихтирам белән карыйм. Мин бер вакытта ныгышып, тиге минекен чыгарыгыза дип йөрмим. Мин карап торам, кая булыр икән бу? Ник чыкмый икән? Һәм бер көнемдә миңа тоттырдылар. Монда ниндидер синең язмаларың кирәк, Нәҗибә. Булар. Калганны дим. Бездә шушыгына. Эшнең эше чыкты, мин сабыр кеше, мине кызыл диләр. Әмма ләкин минем кадәр сабыр булып карагыз җәмәгать. Ул сабырлыкның төрле степеньләре, дәрәҗәләре, стадиялары бар күрәсең. Һәм мин моның икенче бер зур мәдәрескә табынып йөргән икенче бер шагыйрь кулында икәнен белдем. Әйтимме, Ләбиб кулында, Ләбиб хәзер Тукай премиясын алырга йөри. Ә мин аңа Тукай премиясын түгел, Күкәй премиясын бирмәс идем. Инде килеп хәзер миңа эшнең ни икәнен белгәннән соң бу китапны кире кайтарып бирделәр. Марсель Гали әйтә, ул бит эшләре бетмәгән шикелле иде ди. 15 елда бик тырышсаң, 15 китапны эшләп бетереп була. Менә бүгенге көндә мин инде яңадан эшләп җибәрдем һәм сезнең алдыгызда шул сүзне әйтәм. Мин бу китапны башка төрле эшләргә булдым. Истәлек өлешләре, прозасы да бар һәм башка кешеләрендә шул кадәр әйбәт истәлекләре һәм бер генә яклы түгел, ике яклы. Bütün хәтта 4 яклы, 4 кыблалар. Мин тулы бер зур бүлек яздым, шигъри бүлек. Ул бүлекнең исеме Мәдәрис белән сөйләшү дип атала. Менә мин хәзер сезне артканны беләм. Мәдәрис белән сөйләшүнең беренче шигырен укып күрсәтәм. Каберлектән аваз дип атала. Аның тавышын тыңладым узын төнне, кабереннән аваз салды. Бәгърем сөйләмә инде, анда түгел инде монда тынычлык юк җаннарга. Бүген дә бил бүгә туры, киләчәге янганда, дәшмигән акча саный, дәшмигән шомлана, уйсыз түгел ул түгелен, җаны сукыр томана, әйди алмагач милләтен, киләчәге юлына, бирелмәгәч туган телен, кызына һәм улына. Нинди юлбашчы булсын ди, ни нәрсә булдыралар. Казанны саткан чакта да гел шундый булды алар. Инде 5 гасырдан соңда иман иңмәгән икән, ул кешеләр нәфисләрен һаман җиңмәгән икән. Тагы бер кабат Казанны әзер алар бирергә, тагы әзер армиясы Казан илгә кирергә.
Мында жерне тыңлап ятам. Хәтер ул жир катында кемнәр үскә чыгармаска. Таптый татар атында, таптый яңа бистәне дә, кабанны, иделне дә, кабер күренмәсен өчен иделләрнең төбендә, тере түгел үлеләрнең ышандыра алмыйм бәгыр, кул булырга ризалашкан татар милләте хәзер. Үзем дә ышанмаганга, калганнар да ышанмый, мин кабердән чыга алмыйм, тиреләр ник кымшанмый. Фәрман белән хәтерне дә сүндермәкче булалар, шул гамәлгә дә сүз әйтмәй, тап түрәләр торалар. Ла илаһа иллаллаһ Мөхәммәд Расулуллаһ, кабердәшләр торганчы дим, татар түрәсе уйла, син дә мәңгелек түгелсең, яшәү дәвам итә. Күпме бәхетсезләр бүген сезне каһәрләп китә. Уйлап кына чыгарылган сүз түгел, ләгънәт, каһәр, сөякләрегез өстенә салыныр шәһәр, каһәр. Мин дә китеп барган булдым, өмет калды анда, жан мәңгелек, анда өмет, кояш чыгачак таңда, исәчәк тарих җилләре, иләчәк иләге, киләчәккә берегезнең дә калмаячак кирәге. Милләтен дә сакламаган, нәфесле сатлык жаннар, сез табукта янганда да, ширкәүләр багар, шаннар. Мин елап утырдым дидем. Елап утырдым. Минем татар дөньясында шушылай сөйләп торсам да, бер генә дошманым да юк. Татар татарга берничек тә дошман була алмый. Һәм мин менә бу фикергә килүемдә мөдәрриснең зур ролен күрәм. Мөдәрриснең аңа күпме каршы сөйләп торсалар да, бер генә дошманы да юк иде. Шагыйрьнең милләтендә дошманы булмый. Шуңа күрә яшьләр менә торып бастылар, мин әлбәттә, мин уйлаган идем мәктәп, мин җыелырбыз да, шулай утырырбыз да, күп иттереп сөйләрмен, күпме сөйли алам, шул кадәрле сөйләрмен дип. Мөдәрриснең соңгы мизгелендә сез күрсәгез ничек киткәнен, чынлап та үлем юк икән дип уйлап идегез. Ятып тора һәм сикереп торып утырды. Отырды да алып төште. Юк, ышанып булмый әлбәттә мөдәрриснең үлә икән, үлә белә икән дигән нәрсә. Мин әлегә кадәр ышанмыйм. Ләкин мөдәрриснең әкә дип йөргән шәкертләре бүгенге көндә миңа аңлашылмый торган шәхестәр. Юкса алар бар да, татар дөньясында күренекле кешеләр. Аларның барысына да Тукай бүләге кирәк. Карагыз әле, Тукай теле шушылай итеп бетерелгән бер вакытта, татар милләте бетерелгән бер вакытта, татар шагыйре, телен милләтен киләчәккә алып барып ялгырга тиеш шагыйр, бүләкләр ала икән, бу бит җинаять милләт алдында. Һәм мин аларның барысыннан да баш тарттым. Мин аларның берсе дә кирәкми. Мин үземне чынлап та җинаятчы итеп хис иткән булыр идем. Һәм моны мөдәррис аңлар иде. Әллә күпме китаплар карадым, әллә күпме мөдәрриснең шигырьләрен укыдым. Сез ул шигырьләрне укырсыз. Мин берничә мөдәррис китабын алып килдем. Мин аларны әлбәттә иң миңа дигән кешегә бүләк итермен. Минем андый хокукым бар икән. Монда утырган балалар, яшьләр, сез үзегезне балалар дип уйламагыз. Ирләр сез, кызлар. Теге елларда менә Фат абыйлар, Талгат абыйлар
ol yıllarının нәрсе икәнен белә. Сезнең яшьтәге ирләр инде олы ирләр, гаиләне караучы кешеләр иде. Мин нәрсә әйтмәкче булып кайнашам, үзеп әйтәм. Тукайдан да, мәдәрестән дә алга ясарга кирәкми. Тукайдан да, мәдәрестән дә фақат кеше генә ясарга кирәк. Һәм мәдәрис Тукайга ошамаган иде. Мәдәрис фақат үзе генә иде, һәм Тукай да фақат үзе генә. Ни өчен дисәгез, Тукай ул менә бер хатасы юк дип, бөтен кеше Тукайга елышырга тырыша. Аннан инде кодексты ясадылар, тагын нәрсә, әмма ләкин мин сезгә бер сүз әйтәм, мысы таптын нәҗибә масын да әйтә кирәкмәгән дип карап торыгыз. Тукайда хата тулып ята. Изләгез. Ул бит кеше генә. Анасын ул бәлки вакытта хата булып тоелмагандыр. Менә мин бүген аны хата әйтеп барам. Сез барыгыз да белгән. Картайгач, буыннар каткач, эш белү уңайсыз ул дигән ишеткәнегез бармы балалар? Бар бит. Теге майны өйрәтә. Түз утыр ди, яхшы утыр ди. Картайгач, буыннар каткач, эш белү уңайсыз түгел. Эшләү уңайсыз. Эшне белү шул кадәр җайлы, тәҗрибә бар чөнки. Мин сезгә монысын китердем чөнки бу бөтенебезгә дә билгеле нәрсәләр. Тукай шагыйрь әгәр дә башка бер кешене кабатласа, ул шагыйрь булудан туктый. Мин сезгә шуны әйтәм. Хәзер Şaharın ikisi başından koytalar da, oradalar balalar. Yazıcılarga siz yazıcılarga Ülkünler günü uyuşturdular restoranda. 2014 yıl idi. Mında balalar tugul, mında yaş bu. Менә мин шушылай дип уйлаган идем. Өлкәннәр үзләренең хаталарын күрсәтергә теләмиләр. Ләкин без әгәр өлкәннәр хаталамаган булса, бүгенге көндә үз туган телебездә укый алыр идек. Үзебезнең милли мәгариф системабыз булыр иде. Һәм бу аудиторияларда түгел, Салават Фатхетдинов аудиторияларында, бүтән пирамидаларында фақат тапшыру милләт турында сүз сөйләр өчен файдаланырлар иде. Сүз нәкъ шушы хакта, милләт хакында. Мөдәррис фақат милләт өчен тырышты. Милләтне менә бу шигырьне укырга кирәкми диләр. Минем йөзләгән шигырьләрем укырга ярамый торган дип саналалар. Әгәр шулай, әмма ләкин мин сезгә бер нәрсә әйтәм. Мин китәрмен. Ләкин мин аларны үзем белән алып китмәм. Минем үземнән соң әгәр алар кирәк булалар икән, димәк ул аның кыйммәте тагын да күпкә артырак дигән сүз. Мине мөдәррис бу сөйләүдән туктатмаган булыр иде. Килер иде дә әйтер иде. Тукта, сөйләп бетерсен гүзәл. Аның әле әйтер сүзләре күп. Ул бүген әйтеп өлгерсен. Мин әйттем дип әйтерлек сүз булсын диде ул. Мөдәрриснең мин әйттем дигән шигыре. Рәхмәт сезгә бик зур Нәҗиб апа. Шуннан да сәясәтсезләр күп biz аларны дәвам итәбез башка очрашуларда. Һәм бүгенге очрашуга килгән, чыгыш ясаган безнең язучыларыбызга, шагыйрьләребезгә, Тәлгать абый сезгә бик зур рәхмәт. Фуат абый, Фуат абый бик зур, Нәҗиб апа бик зур рәхмәт сезгә. Һәм хөрмәтле тамашачылар, укучылар, студентлар, шулай мөдәррис абый шигырьләрен укып, аның сүзләренә язылган җырларны тыңлап, менә мәсәлән yazılan cümle şulay edebiyatı hürmetler yaşasayız idi. Hem sizin Abdullah Tokay edebi muzeyinde bulaşıp başka şuralarda da gidip kalabız. Rahmet veriniz bana bir